I pozdrav svima ljudi, danas imamo Minecraft Hunger Games na mapi Azect Island. Uzeli smo Hita Brawlera kao i uvijek. Danas sam nešto dobre vode, tako da ću danas pričat baš puno. Sad sam malo priigrao Hunger Games sam i nisam snimao. I ubio sam znači timere, ne znam sada ovdje idem u centar ili van. A molim te, ne, na 6. To je dobro, ajde već. Tak, meni je nekak lakše kad ne snimam, zato što mi tad ne laga. Ovak mi sad malo ulaga, ako vas baš zanima. Evo moj FPS. Do 50 sad gura, nekak sam ga uspio malo popraviti. I to. Da, gdje je lik? Lik ima cape. Valjda neki pro. Ne možeš me ti sad ubio, valjda. Moram jest. Lov sam sad, ali ovo je baš bilo. Evo i ovo isti ima Optifine. Već imamo 3 kila. 4! Ova partija je počela ovakve partije obožavam. Ali ne treba. Hoćemo spojit, bacit. Ovo ovdje, I, jel to tamo nije? Evo sad ću zgasiti ovaj F3 da vam ne smeta. Znači, malo sam popravio FPS, što je super. I više mi baš ne laga ko prije. Pa to, fishing rod. I ne znam, sad mi baš kliče ovaj kompas, ne znam šta, jel to do Mineplexa ili je do teksture. Ili nemam pojma. Vidite, na primjer, ova strelica crvena ostaje cijelo vrijeme isto. Znači ne miče se nigdje, nego samo ovako pokazuje, pa moram ovako ići što bliže da mi može pokazivati to. Tako da nažalost tako moramo sad igrat. 4 kila, joj, ne znam kad ne znam gdje je lik, pa moram nagađat, pa 90% krivo. Oj, gdje je sad lik? Nemam pojma, kako sad mi dolje pokazuje. Joj, nemam to kompas. Kako mi gore pokazivalo prije? Evo, vidite. I sad na primjer idem gore. Onda je lik tamo. Treba mi bolje patiti. Ovo mi ne treba. Tu je lik. Tu je negdje, imamo... Kaj je ovo? Se lik shifta? Daj mi hlače neke. Ovo je bilo blizu. Dobro, na svu sreću da smo imali barikade. Au. Sreće. 2 sreće. Kako mi imamo sreće, jednostavno, kako ja imam sreće. Parkour po zgradama. Uhihi. Assassin's Creed. Uhihi. Malo se penjamo. Mogli bi mi na supply. Sad vidite ovo ljudi, kako ću pelat. Dobro, sad mi trebaju hlače, što me baš nervira.
Daj mi neke barem kožne hlače da budem full armor, ali ovak baš i nisam dobro obučen. Kožna kapica, daj mi onda barem bolju kapicu. Oho, eno lika. Liče, ti imaš za mene one, kak se zovu, pantalone. To. Kome to laga? Dobro, meni baš, meni isto baš laga. 5 kilova, ljudi. Ajmo, već deathmatch. Znači da se troje. Ovo bi partiju mogli barem do 6 kilova. Ja mislim da je ovo baš kratka epizoda. Što nemam buff. Timeri. Ne! Timeri su bili... Ajme meni. Dobro ljudi, ovo ide na YouTube zato što imam 6 kilova i zato što je baš ispala dobra epizoda. Sviđa mi se, možda je kratka, baš je brzo završila. Ne znam koje smo mjesto bili, 3. mjesto, pošto ovo baš se nije baš vrijedilo. Više bi rekao ono da sam 2. ili 3. ali nema veze. Eto ljudi,